At Te Matatini. And my friend, my co-host Scotty Morrison has a big smile on his face at the moment. Me pehe kore ai. He may even have one of their t-shirts at his side. Here they come, e te whānau. Sit back, relax and enjoy Ngati Whakaue. O tū haurangi ka ua nuku Kapa ko ka puta ki waha. Ko Whakaue kei papa e tau nei ti hai. Mauria! Hei tīmatanga kōrero māku e te iwi Māori. E pēnei te kōrero. Hurrā! 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 Kei nei te pīkihi bibi hurai o Ngati Whakaue. Harai te mea ko te kapanake. Engari ko te iwi o Ngati Whakaue. Ko tae wai tapu mai nei ki te mātangi rua. Mai anō i te whānautanga mai o tēnei kapa. I te tau ko tahi mana i warau. Rimo te kau māwaru. Hurrā! Hurrā!
Ko tahi ana ka te kaupapa e teiwi. Koe ia ko te tōmai te kauwai o mātou mātua tūpuna ki konei. Ki ngā whenua i tītaka hia i a rātou te wai a rātou. Koe ia tēnei ko te whakakotahitanga o ngā hapu kora matua. Ho Ngati Whakaue nei, heiri nei ngā haki. Nō reira mihi kauana ki a kōtou Ngati whātua o rākei. O tira Ngati niwi o tāmaki herenga waka. I tā koutou rau pī mai i a tātou. I tēnei wiki nei te kapa whakatepe. I tēnei hui a tātou. Tāmati waka. Te uri o pare rau tutu no tera o waka. Anei tō kapa. Kingi tū heitia. Pāta tau te wharawhara te tuatahi. Anei tō kapa. O tira tābam. Te moana hukau o te rua te kau māmaru. E whakakanohi nei o tātou kauaka tā. I haere ki te pakanga tuarua o te au. Anei tō kapa! Ka tia ke te pahu e karea mai konei. Engari skori. I rongo rau tō patimatina nahi nei. E pāna ki te koranga tō hāte. I nā hoki nāna tēnei pātere i tito. Hei ko haki tō neiwi. Anei, koe ea te nama. Anei tō hāte. Hare mai koe skori te tiki tō hāte. Ka pai ai tō whakarenga rangatira i tā iwi. Anei te hāte. Anei te waiata. Huri te mara ea te nā koutou. Te nā koutou, te nā koutou.
crowd loved that performance by our final finalists here, the 12th Kapa to take to the stage here at the Matangirua, the finals of Te Matatini 2023 Ngati Whakaue. What a fantastic performance, and there we see their supporters, as I say, proud, and they should be really, really proud of their whanaunga that took to the stage. We even had a guest appearance during that particular bracket. We'll talk more about that later, but as I say, me mihi ka tika ki te kapa o Ngati Whakaue.